too much GH. Gano wahala jumedina ebre asose muniaba epiesi kapa enenso mede ebe somo na se de munim na ade chibia yete asanfofo na se 20 years so de yenyai echeswa de biara eda ensem ababa to apono so a enenso so ye ba bebiebie mu na chese ye de yie atu eyie abrante bi a wono de chese na yode wabo ani wodua wono ensinsem bi amfa no ho so ye penino so ye akwada wo ejisa wasem amba wono de wode na no ebesimu aka bi ne dey wasore ewo eye honorable Kennedy Japan so chese wono so akeka na adwen de akire eye Kennedy na ebusuam momaye mbonra ensem no Counsellor Lutterodt fires Kennedy Japan na 2TV says he is ever ready to preach at Obinim's church. We ene eye ensema Counsellor Lutterodt what they ababa betu ejase de mo amunim no Counsellor obi a wono bana ensemo fifa say ya amanyoko ensem say ya private life asem say ya personal issue say ya den wono de wono wonfa ho ne Counsellor djuma no wono wodi wura bia wo odifa bia just wono de nanim bo ne dwe nana nsemu abrantie yi kokopie mu ewo radio station wone abaya free lab Porsche free lab ekoko bompu ni mpu ewo neat FM na wa wo hwe se de abrantie yi si jojo no ye papa yi wo jojo free lab a na ebusuafo na areho na chese Ghana fo bebre na no mu hu ne se chese harassment eni kwan se anka wo yesa ni anka nim se anka eno no se wa baba beka amagana fo hu se ye dey to asha ekoso no shower in disguise ya like shower na chese wo ma sheda de abegina telisu no wo mode se de be yankofo be nyampna na eto hu ne se enya de panke nim se ho ena wogina eno no nenso eno ada chese be pie mu ese yenu abema yem papa sofo Bishop Daniel Obinim ye free ya beli no wono ohun se ye se papa yi ne ho emfa no ne de na kwakwakoto ayaresa bia no ho ano no so sorry ye se wankasa bia na chese nkenye ene wono so ba bonte na chese wono so cheche ni nsemu no hu ni se de honorable Kennedy Japan no so ofro se wo ye de abre Obinim asepa de ne won kan hu se oboa onjina yie wonjina yie papa because Kennedy Kennedy ye na adwen sem wo be ya ade anaso wo ye bibi Kennedy ye na adwen se wo be ye bibi e de tie Obinim se de be ya na asore no enya de se ye betumi abie asore ma no entimi memet na asore entie nyame asem asem fanse nyankopon ya adom e ma ye coronavirus efri honom na ye lefte ye bana deda ensori ni school so na se no ntino ye ensori ma no muntimi nko asori enkonkonkotie nyame asem pan dia ene wo boada enya de se beba because ono watu ne ho asi honom se Obinim yare anase se Obinim da jail a wono wa ye krado wo volunteer de gina honom se wo be preachi de ache Obinim ensori manenti se Kennedy ye na ade se eno anu watwefufu amana tonkwa mu wa ma Obinim ensasi fom anase wodiniti aka fom enti eno anu no na asori na gu anu no bibie ni we be ye obe free jail abanase ne sorry mani nyina ba hwete na wo mu nyina pansam a ene wo boada da yesu bi na wo so no kan hu se wo no Counsellor Lutterodt why ready say wo begina de ama Obinim owuo mo enkwam mo esum mo ehan mo yare mo den mo wono wo beku de ama abrantie no yie papa na moma yentie ensem a wode etu eja. If social gathering ban be lifted and Obinim is still sick, I am ever ready to go to his church and preach to his members. So Kennedy, if you think that you are doing all this so that his church members can go away, then it is a lie. We ene someone wodi etu ejana je say, why you ready? Say, yes, Kennedy, na adwen so wo ye ama nsori manayira. Ahoden anase emra etwemu a Obinim
abɔ ne ho mmɔden atwe ɛdom yi de abɛgu na asɔre dem so wɔayɛ na gye so wɔde da baako wɔde dɔnhwere wɔde sima ɛbɛbɔ wɔn mo ahwete ama wɔn mo apansam na Obinim bɛfiri jail aba wɔnya akokɔ bampo no wɔaprichi akyerɛ no anase ne ho bɛtɔ na wɔbɛba bɛtena ɛyɛ efie no na wɔnya wɔ bia wɔbɛba aba bɛka nyame asɛm akyerɛ no paa dia ɛne ɔnto na adwum because enya de say besi why ready says Obinim enni hono mu a wono wo behwe nachi ama no kopim se je okra na obekwa aba wono nso no waba aba beto aso se yare no yare obeba obeda fie ansa na ne ho atono na waba aba be preach a wo beye e de ama no kopim se ye Obinim enho ebeto no a wono nso obeba begina ne na so aba be preach because ohun se papa no wo ye adwumaden eye dwumaden na woye nyoma so de boa eye ne nsorimanti wonhwe ma wobi ete se eye Kennedy enam se woye MP enam se woye panyimpa enam se nkrofo buninti no na ode ne paninie ene eye tumi a wowo ene na aban ye wo so baba bebu afa nkrofo so aba be se nkrofo ensori de pa de a wonhwe ma saade no ensi de biara edam na wode nsem wei atu edwa ewie ye na Ghana for si Counsellor, they say the baby a drone no. They say the baby a also a fufra no de kwafro ye no. Na where hunu say ye enuan kitin wo. Abedua e na waye wadwen say wo de wo do na be from fa twede amfro. Hey jayo. Jai de wo ye no kra na wan hwe ba wo. Mango dua wo ho, pear de wo ho. Wenye bia amfro say abedua. Winim de free sroba anka wa pedade eche bi e de ahye. Ebinom say ai manenka na de Kennedy ye nenye ase oya ade na oya asofo no motu sei no ye nka se enye de waya ade bai so begu obi asore de enye ne kwan so a eno no ntimane nka na Ghana fo ehunu se de ye Kennedy waye na adwen se wo ye no emboa na wono susu o ma nani enda honum na abusua moma ye kenkan adwenche ni bi na mo hu se de wo mo esi kire mu efa ye nua eye James ade ode eba yo se Counsellor, Honorable will never fight you. Oh. He will never fight you. Stop what you are doing. And also so Eddie and also share Brian. We must say, oh, Becca, na Kennedy, Abba, then 7 about so jai. Now, why is that in Groby? Oh, Yako, when one now here. Won't you be a for so dear Bebo? You do go to Cranny or Tom, when you for so Beboka. Ain't no one had no home, and for woman met na the seashore so, and may not just or become once and what do baby Gineja so crampon and I see a beto. Young tall, I dear bet you someone or the Bema, I as in toast I am a boy, or the betcha free, ain't in for was a mumba prana, when ya dear crampo say a do becca, ye my ye dealing with them no, yen to me and for and come home. Yen near ye Juliana, Eddie or day ever was in who even made him a counselor? I wonder self. Yenia Janet and so Eddie was said this man is an opportunist. He wants to take advantage of Obinim's situation and take over his church. He knows definitely Obinim will be Joe when is a branch away. Hey, well no. Ban say will be nya dear now will be MMF pa dear or ya dear ewo home. Ye pa when in perfect say a den ya kianik will be nim dear Joe no. Wo be going to war per kwan bia obetimi atimi awura eye obi ni masore na wa take control and dominion of the church said near ebe ya wo no nso so no say enemre mu anase se obi ni ekokoda eye jealousy kam obi ni manya no wo no nso so atimi anya bi because say utimi hu say no ho kire no entinsem bia na ode na no etutum wo no nso so ede na agata ede awode eba ye o say another he goat. If you fool yourself there, Kennedy Japan will expose you. Why? So you better keep that your nonsense trash to yourself. And also so when they say so why didn't say oh baba be can ya oh be can wa po baby afa obwa kan wa nutum because Kennedy was sort of so one shot baby a wo be kwakwakoto no enya de say wo bepe Josephine edia wo dey eba was say eternity is everlasting and dreadful. Let's accept Jesus alone because he is the way, truth and the life. No one can see God except through Jesus. Ono so edia no hu ni said ye kwaso nyina no nipa ba ko pe o eni betimi adwan akwakoto an wo no eni Yesu Kristo Nyankopon no na wono enkuto eni obetimi aye bibibia ede ama yentide e kwaso ni nyina no yenja bibia emfa eman
ameto edia wode eba was say you are all getting Kennedy wrong. He is preaching against fake prophets. So if you are one of them, be on watch. Be on watch out. Honorable fire more. And also edia was say there be as a monte Kennedy the warrior na so no the warrior na say be wo go obi ani mu ase na so wo ye bibio wo ye amagana fo mahunu say we mo enya asofo a e wo se mokọ na mokọ tena wo mo na se mo kwa kotie nyame asem enti faith and as a false prophet no wo no e na wo je se wo yi wo mo eto nti wo hwe na wonim se wo ye bia bia ene na wa ye den wa hwe hu eye because ye den ebeba ababa bedru wo som yes sage okeni enso ede ode eba o say Kennedy always say the truth and did nothing but the truth. Love you, Papa. On also ede okay. Kennedy say the truth and nothing but truth. Love you, Papa. We and on also na dwentra wo de eba ye kukua ede ode eba o say Obinim. Counsellor Lutterodt. This one there is more meaning to it. On also ede no hu ne say Obinim asem akọ na obi antimi angina Obinim achi se Counsellor Lutterodt na aba eba be kas Obinim ho asem ana so obegina mo ne Kennedy aba be kwa ma Obinim pande na che se question mark bi e wo honum nhwehwemu bi wo honum e wo se ye den ye nhwe na ye nye emfa ho abusuam Kennedy ama se Obinim wonya ne hu twabre a se krampo no wo petu ayare a enunti ya mani be okura wie ye no da yare sabie eno ama Counsellor Lutterodt ababontin se Kennedy ye na adwen se wo ye sade we e de gu Obinim asori de ne won kan hu se wo no wogina ho pintin e de ma no se asori no wo be sori ama asori na gina ho no be gina ama asori no etintim o ma asori no enhwe asese de Kennedy peno na sen e na won so wodwin esi efa abrante ne nsem a wo ka no ana ehunhia se wo kasa ana se bibi wo ho no Obinim na tua ne ka se won bra ememeka sa assembly sen e na wo hunu esi fafa wadwenche no ebra e wo too much gh your comment section ebiem nso share for more obusuafo e wo all the social media platform like your videos now follow your Instagram page at @too_much_gh_ na emrepem no making kind ede among that's ne ye besane share the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nye ne bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asodin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na why subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na